Hello guys, agmartis tayo palaing. No, anya di kiti imbut butos yun no nangabak damo lang ya. Wain, nagmayate na ya itikas tayo nga kwa. Panagbiag no amin yin butos mo ke kwa rinumuar nga kuna da. Kumusta mo dagiti bibiyag tayo, dagiti kapsat tayo nga dita abroad. Nagbutos kayo mo laan, anya mo lang tin butos yaw sinuma lang nga tao. Ay ke mayat. Kumusta kayo amin dita kakapsat nga nagurat nga nakababaak kin ko amin nga nagmaymay sa itibiyag. Uray adayo kayo ay ket ginanos tayo. Shout out amin dagiti igbubuya dita nga kakapsat tayo nga kwa napipintas kin nagugwapo. Ngem kwa mat nalungkot ta kwa nagmaymay sa. Lipas tayo lang anangan kay medyo umilad tayo magbasay. Uri nakalawlawa iti panagmugmuging sila paglandingan ng eroplano. Kumusta mo dagiti bibiyag yo kapsat? Mabaling kayo mat-accent iti guest tapnon iti kastag ko makapagkikita tayo mat. Shout out man manong watching from Kuwait kunana ni Marbil Yamsi Inas. Nagiti kakapsat tayo nga nagurat dita. Tutungtong tayo mamay. Tanay. Narigat yawan kat katungtong na lalo nog may maysa. Nagiti 20 million viewers tayo dita apaw. Taga ano kayo kadi aya. Nagtutungtong tayo man. May tutungtong no kasi nga aldawal alpastipan na nga na. Kawain. Ang kay madanagan. Ano nga, kumusta ko Kuya Chief? Shout out ni Rhea Marie Baldovino from Angadanan sa adoy. Ni Carlito nga, kumusta iso na ni Carlito? Watching from Riyadh, agkanta ka man kitdi kapsat Ilocano nga kanta. Agkawili Puntanes. Kumusta kayo kapsat? Agkawili Puntanes. Dita Riyadh. Dikalman, hanggang sa nakabuya ka, nagkakanta kami Dikalman. Taga Urdaneta, Pangasinan po sir. Kuna ni Julia Sabiano, Sumira. Kumusta dagiti kapsat tayo dita Pangasinan? Adupay iti bangus kadanwang dita ka iti nagduty Malasiki. Jollibee Malasiki Jollibee Malasiki Pangasinan. Titanak iti nga nagduty nga umununa. Iti gwardiyanak palaeng. Aduma lang iti dita napipintas dita Pangasinan. Watching from San Mateo Isabela ni Sally Magundayaw Madayag. Kumusta iti taga San Mateo Isabela? Napudot iti chimpo so pangkagsiswimmingan di karkaryanan. Okay lang kuya ko na ni Rhea Marie Baldovino. Nagkawili punta ni watching bro kanta ka makidikap sa Ilocano o digitadan agruwardan nagdikap sa tayo nga Ilocano nga napipintas kin nagugwapo ng baak. Hi po from Hong Kong kunana ni Renz Polen Perlas Belisario from Hong Kong kunana ni Julie Lockdown Makimarites watching from SG Singapore. Kumusta dagiti taga Singapore nga napipintas na lalapsat nga OFW. Audrey nasayat malagta kabsat uray naliday. Dati ket na ti maki-join kabsat nga napintas kay kasano ti ubrahan tayo i-add tayo. Add. Bahala kayo nagtutungtong tayo kami. Thank you sa Bads pare. Pa-shout out man from Milan, Italy. Juliet Pamo. Udre nasayat mo latakapsat ore naliday no maminsan watching from Hong Kong. Hangkayo glidliday ta ako nangabak ni bungbungan. Julia Sabiano Sumera. Ay nanda dyan nag-request na tayo. Naka-add. Jaksa pa lang mawawatan dito Add kuna na mic. Bring someone on camera kuna na. Ayun na, nayawan lang arot.
Madi magpakita. Ariel Kabawatan, pa shout out boy from Cabecera 27. Ilagan Isabela lilipas si Pistada jay kapsat nagadunga karkarnid jay mas masida. Yung Ariel Kabawatan. Remedios Abo de la Cruz Pascua taga Isabela kapsat. May imbag nga aldamo kapsat from Al Qasim Saudi. Opo, dagiti kati dagiti ko. Kapsat tayo nga naaanos kadagiti ko pamilyada. Uray adayuda ket adjay nga ko. Naanos dalata iti trabaho da. No maminsan ke dagiti amo da pay stricto kas kada ko. Naunget. Yung para iti pamilya ay ket dalata nga ko. Sige kirid kin si pipigsada nga ko. Agtrabaho. Thank you sa badge pare pa shoutout man from Milan, Italy si Juliet Pamo. Wen ni Facebook iti agikabkabel iti badge. So nati automatic nga agikabkabel mo. Jak mo ammo kita babadge no kasanong agparparang da kita ngam ke welcome latan ano kan. Ayun nanda jay maki-join tatayan nga kapsat tayon nga ako napintasan. Nga nag-send requestan umutan di magparparangan. Hello viewers to kuang ano naman 46 million viewers. Salamat po. Huwag kayong madanagan kung ano. Tangangani man ti ayudan. Yung payao na yan, tanangangamoy lockdown. Kung ano, Mike? Paiso nga tamang ag-lockdown, Mike. Madi ko mamaya. Sir, agkansyon ka man kit diti makapakatawa ko na ni Julia Sabiano Sumira. Shout out man manong dito'y Hong Kong from Tabuk Kalinga, God bless. Musta dagiti kailyan tayo nga taga Tabuk Kalinga Apayaw. Nalaing damo lang ako makanta dagito'y kay. So ay idol ko matlang isuda. So gyamyaman tayo kadagiti kabsat tayo nga igurot. So dati pagtultuladak kadagiti kan kanta no nga. Nalaing dangag compose dagiti kabsat. Bali hanak makakanta tatag mamartis tayo lang tayo. Ada kami ngamin dito Kawayan. San Fermin, Kawayan, Isabela. Ada anak 20 balay ti kabsat ko ta ko agkasar kanumot. Ay kay palanit manin Atay man iga doon kabsat. I-video tayo damdaman tayo kita iga doon nga ko. Isupot tayo. Shoutout Idol Jason Galyema Tibaggaw Asasi. No ti Tibaggaw Asasi. Cagayan da dito kabsat. Jason Galyema. Jamela Ros Lorenzo, shoutout kabayan watching from Damam, KSA, kabkablaawak man dita Kabarwan, Nagilian, Isabela. Agiyaman akla unay. Ano na? Ni Jamela Ros Lorenzo. Shoutout ka na amin nga taga Kabarwan, Nagilian, Isabela. Shoutout idol from Dubai, Tubo, Bisaya, Cebu. Opo. Kadamo ilang gaya iti ko iti Ilocano dita Cebu. Ni Linda Baloran Reyes. Marigat dito tinagnagan nyo ta. Balibalik natin nyo mga amin. Julia Sabiano Sumera, mamantikaan man nga roti channel sir. Permi manin ang lumanit-lanit and bibig ka da. Juan, buksitain. Taga San Fermin nakmet kabsat dito Purok 8, Remedios. Abo de la Cruz Pascua, wen. Di kami San Fermin. Basta no kwa. Dito inti pure gold. Pasangat na dyan. Siligtuyan. Might kumano dahil tagkikita tayo. Arang, Serbilia, Pagirigan, Likuanan. Pa-shoutout amin nga Serbilia family dita Jess. Kakabagyak na gito yan. Serbilia dito Jisan. Basta buong entero kabisira Jisan. Kakabagyak amin na gitan. Dulce Amore, request man ading ko kanta ka man jay para kadagijay na naabak ti politika. Para kinli ni Kiko nga tanggapin dan. Ay ikumpusan tayo dahi tano makaawid na ilagan. Na may met itig kumpus no kwa. No on ati ubra unay. Ikumpusak to magpaiso dahi nga tanggapan da ngamin nga naabak jili ni Kiko dan. Nili ni Kiko lumiko kunak to.
may met siguro no Tagalog ana iti ko. Tayo kumpusin ta numawatan dagiti adu nga ko. Kakabsat tayo. Kahit aming imbutos yung nangabak nga tamay. Baka maadati nang ibutos ta kinilini kinigikaw. Yung depende nga minti kayat no ko. Damat iti freedom nga kung kunada nga agpili no sino ti kahit mo kandidato. Ngam no siya ti lumaban nga kagawad. Agbugbugsot palaeng addan tilungon na. Siya ti kapartak ti serbisyo na. Tasyak ti tao nga awan pulos ti bisbisyo na. Nga madaan nak iti bisyo gapu iti panagtaray ko iti kagawad. Daytoy nga bisyo ket panagserbisyo iti napudno para kada kayo. Opo, mabalin sa. Tumarayak ko mga ko eh. Kagawad dito kabisira Diyos nga apo payo una yun. No tumarayak nga kagawad baka mabanugap. Hello sir, kuna ni Joy Garcia. Taga no ni Joy Garcia kakabsat. Bagaman Joy Garcia no tagat no kata i-shout out tayo man dayta lugaryo nga nakapinpintas. No tay ba iti napipintas nga pagpasyaran nga lugaryo aya. Invite kay man no nagtoy ti napipintas nga pagpasyaran dita lugaryo. Tapnon iti kasta ket makapagkikita tayo mo iti personal hanlang iti kwa cellphone tinti pagkikitaan baka mo no kasla kanyak nga kwan kada iti filter na ti cellphone ko to nagkikita tayo nakangisit na gayam. Jessa Saraos mga lili pa shout out mga rootser shout out Jessa Saraos mga lili naimbag nga malum yo amin dita kakabsat nga awan labas na ken iti barangay captain yung matay dayaw ket naimbag mo lang aldaw jak mamunagan na labis na nasaktan na po pirmi dito naimbag aldaw muludi shout out watching from Quezon City Lodi nilabis na nasaktan na siguro broken siguro dito iso nga apel labis nga nasaktanan Barroga Luz pa shout out idol watching you from Hong Kong all the way to Abra apo nagkikabsat tayo nga taga Abra kaya nagkikabsat tayo nga Rita Hong Kong Barroga Luz Remedios Abu de la Cruz Pascua alasigen kabsat agpakada akon timang rigin ako nagubra kabsat gananad tayo amin God bless kabsat nagkikabsat tayo nga ako when kabsat Remedios Abu de la Cruz Pascua gananad kamatiin ka panagtrabaho tapnon iti kasta anadampay iti salunat mo God bless kabsat God bless maturog sa maten de giti kwan 14,000 followers tayo eh dati maturog pa lang siguro itata siyempre ado kay dita ibang bansa kakabsat nga nagurat nga nabaak munada nabaaken munada ta naabak mo gayam milini kinikikaw kunada nga danagipos iti naabak nilini kinikiko kunada idi binasak kasta ke nabulog gatak mo nabaak kunada mo talaga manglukluko da gidi kung kunak at ilang gayam pa nagkitak iti maday. Ayun nadan dagiti kakabsat tayo nga naguratan permida dagitoy no marites kunak nagadungag buyang no agkanta awan mo agbibuya ang pag subscribe kit di mo di YouTube kunsan yak pa mabisbisitan no nanay-nayunanan basta te amok kwa ado kayo mga kwa magsuporta kada tao ore nano mo kada malata nga kwa napintas iti panang suportayo kini Ronald Vlog. Shout out Lode watching from Saudi kunana ni Aywa Habibte. Kumusta man ni Aywa Habibte? Nya matub ubra ditangay kabsat tapta nga panawen. Andres Winston pa shout out idol kadagiti amin nga taga barangay Karabatan Punta Kawayan City idol. Danak ti Kawayan City. Nagtoy ti papanam dito Kawayan City. Tabaring makapagkita tamat kabsat Andres Winston. Dito ikat ko da siguro tinegosyo na nga Winston nga sigarilyo ni Andres Winston kay gumatang jayon balaydan.
Oh, Geraldine Bino. Parparang manin ni Geraldine Bino. Tunukan pa siya rararout ko na namanin. Kumusta kayo amin? Mga viewers natin dyan. Oh. So, shout out po watching from Cebu, Cebu Kid. Kunana, kung nakno Qatar, dayan mo, Geraldine Bino. Qatar tarungan. Pagpa ni Geraldine Bino ta ako, puminpintas. Cebu Kid. Kunana, wait. Oh. Oops, yeah. Edmond Cornejo, pa shoutout mat kadagiti kalugarak dito Lalu Cagayan idol. Edmundo Cornejo kendi pamilya na shoutout amin kada kayo. Kaya tagananad kayo nga kan kanayon naimbag nga malem tayo amin nga awan itilablabas na. Ken dagiti barangay captain yu dita, ken dagiti barbaro nga nangabak nga kagka konsihalyo dita Ilio nga Cagayan. James Galindez Laminero, shoutout loads dito Quirino province. Kasano iti sa utayo dita Quirino province kabsat igurot kamo lang kadi wenno itneg Ilocano wenno naman dati maysan ayangan wenno kan kanae kumusta tayo amin dita awan itilabas na awan idol driver trailer driver lang idol nagitikap sa tayo nga driver dita nga sweet lover na Andres Winstone driver nga sweet lover so awanan tinagkomentan naturog dam aminan namad pa lang mati 29 nga viewers tayo your orete lang dagiti lutun nga palanit dita watwatan nga kanati ka kakabsat tayo nga igorot nagdamag kayo mo't ati iti damdamagin nyo dito ta sungbatan tayo ta ano ba do pa iti maibagbagak mo't tanay kawan dati gitarak nga may ang ko na itugot ta nagmotor nagitap tayo ka nalipatak pa yun pati jabag ko tayo ka nalipatak bagtad dati nang ihabhabol kasi nga talaga ti lumakay san awanin nagkabkabawon lumakay pa yung tao nga maumpay mga di ko katugangan nga mo danan bagsa dagiti kakabsat tayo tingag bibuyat dati katugangan dan 28 itig bibuya kasalamat lati tawang ko 28 urod to baak mo lang yan kunada nga narigatig may isang narigatig dua asino aya day katawa nga katawa dinan permay pamayanan ti mo gina nga katawa aw mo dati kapsat tayo nga nagkwata tayo nag-aday i-add kay man lam amin add join the camera it's not available kung kuna naman met siguro no dati kapsat tayo nga makadwa tayo i-open nyo di kita kamera man kikita tayo man sige banatan nyo madinsama mabalay awal nagpakasar di tayo nyo idol ta may nakman makipalanit kung guna kayo madamat itupak da iti karnay dito pagpalanita na yun kadaduda awanin ikasardam amin na yun partakan yung babarote agar-ari mo na ikasardamin di babalasan yun may buston ay awanin maibusang ka mabaakan ka nga talaga ng kunada sapay kada sabado nga datig kasaran naamak maibus dagiti babalasang dito ay awanin kaasi dagiti agbaakan
nakapadanagan ako na dan ngawan matinagan ti kalendaryo iti baak nakarigrigat kami niya kabsat yata ako no dati kayat mo hana ka magkayat yung na dati kayat mo hana ka magkayat na di mangayat kanya hamumula kaya nyamot na dayan napaspasama kayo kastoy gayam tirigat ti agayat no sinot gustuem isut na atap ngeno inno sinno meti kayat ket sumabat sabat nagrigaten ti puso ay ket road to baak ito na naman road to baak nagkasangin lodi I'm here in Oman yun na ni Melanie Meriales in-invite ka ti in-invite ka kay comment hamo may ad ulitin tamanin Melanie Meriales so padase man no kinunik mo lang ti live pakita kayo mat tano hanga nakaskas ang ti pasamak ti panagbiag nagagasat ti kabsat tayo nga ko dita da ibang bansa dagiti daduma kay pangarap da iti ko panagpasyar dita abroad yung da kayo kay igta kay pangagigyanan agyagyang kay pwede ta abroad yung day lang ta ko nagtrabaho kay dita yung sulitin nyo na day off yo kada Domingo samot day off yo kay pang kayo magpumasya-pasyaran tano ba istorya yung matindi paspasamak dita abroad no kasi kasano way ado dagiti agnayangay mo nga kakabsat tayo nga ko kaya nati pumasyar dita abroad man amin iti maka abroad dagiti lang adda ti anos na kas dai connection failed kung kuno na tayo abayan unti signal tayo katan bagaya mo tanong lalag tano amok ter aramidag dapat i-filter na ito yung naikabel ko dyan ang filter na nakangisay nagpaisaw pulos nga kwan hanga magkikita ti kwan kinagwa po kinagwa po kung kanagmutang uri madmati magayam i-add tayo maaminain baring ko you set the audience to public anyone can see your live video if they accept they join on camera or with audio only bali magayam ano answer from live video guys kung na kung na kaya ti ko makipag-join kadagiti live tayo may galab shoutout po sa 3536 na viewers natin dyan anyo nga tayo anti-waiting ata 3536 baka no mga bag kayo kayo hindi na tumulik kan sino mo tagte tayo anti-waiting di na kabsat anti-waiting man lang ata iti pangabak na waiting nga raw guru uray kalata ano ka mangabak nagmayaten iti biyag kasto iti paragbiag nga mayat atay kalkalpas mo mga ito ilad mo aday na ko data bukot mo tano ko mataraken mo data buksit mo nga data buksit mo kung na lang mataraken mo dahil kinan naman madino mawag mga ko nakasaksakit mo ti buksit kahit inyang arte madamag mo dita ayan yun nakabsatain alpasain tibutosain nagbutputos mo lang kadidagiti ko dita abroad kasi ano nga ko kasi online nga ta di pa nagbutos yaw kuno awanan a person whose fan can live comment on a live video madidigan na di
Hindi tayo matistingin tayo man dito. Poll. Ano naman? Create new poll. Use poll to engage the audience. Ask what they'd like to see. Ask what they like to see. Ano? Ask question. Ano ang kumain ka na ba? Ano na? Testingin dapat Ano niya parang. Narigat na ganyan na to. Ayun. Mga nain, nagtuturog na maminan. Ay ka-end tayo ti live tayo na yan, nakapusad ya. Kuhin, tono bigat man tayo pa nagla-live tayo. No, saan ka tono rabe ti pa nagpartida ti ko, bababoy. Ayun. Kunman mano. So, no kahit ti ko, makipalanit, ay ka umay ka lang dito, yung sidig lang. Nagiti nahiling nga isupot tig igado dita. Ay naapo. Kahit kasdayan kakabsat nga nagurat nga napipintas kin nagugwapaw nga dita abroad, dita Cagayan, dita sulinek nga lugar iti Luzon, Visayas, Mindanao na imbag nga malim na amin ket nagananad kayo ang kanayon anyong nga liplipatan iti nagkararag kinabo Diyos kahit pumakada tayo nga ruda nagyamanak iti support tayo ket anyong nga liplipatan tag subscribe kini Ronald Vlog iti YouTube na ngayon tagkakanta tayo tamanayin nagchichismis tayo nagpapangan tayo kay dumabay okay ket pumakada ni Ronald Vlog ket naimbag na malim tayo amin nga awan iti lablabas na